Good evening, Ma'am. Mukurumjari Northeast Window ki dialogue meeting tabiri basingbu Surbala Mairembam mataram nokchuri. Ngasi aikoi ki dialogue ki khandan daina nabai damakta thamjari ba topic si who will get BJP's ticket habani. Aikoi kanogi election notification thokre model code of conduct chanakre aduga aikoi ki obligation constitutional obligation ama oibanina tamje surabanda Lok Sabha gi election si sungsoi chodana pangtholagani koi manga taraga leire phase tare thokna khaido akanda pangthok de election che koi manipur gi inner and outer kanogi damakta April gi tarik 18 amasung kuntaruk sidaida koi pangthokna betam ka sem saraga lebi phibam se leire aduga koi gi thagat ka riba MP ani si mikhal saida tongan ma party singe karam ba mi bo koi na mirep ona thagalakani haibasi tongan speculation yamama akoi kano taroga leire adna akoi CPI gi oina di L Satin Kumar si akoi confirm oire aduga BJP gi oina su 199% akoi surety leire ba koi inner gina akoi gi genu gi professor kubimol akoi jam loina akoi outer gina Alfred Arthur Hanegi MLA sigi fibam se leire aduga akoi BJP gi oina di hauzik fawba koi officially announced tawdri khangbangamdri tawbatabu tongan ba ngasi gi koi gi kano singda Hazaba yaba pau sing degi habatare me amna hainariba ko gi pauche sing desu loina ma kano tawri ba sem tang thamjege ko energy oina hauzik ko gi chief minister obidi ba ko gi honorable CN Biren aduga union minister of state ko gi Dr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 mabani gi marakta ama fanglaba yaba gi oithokpa leire haiba wa famna tingba su leiri loina na ko gi BJP gi outer manipur parliamentary constituency gi miyoi mari gi ming khangatuna thamle lauthokadab da ngaire ama gi maming gi soidan lauthorane habi film sing su leire aduga ko gi tongan ba BJP Central Election Committee na khan ki miyoi singda Chief Minister N Biren yauri ko Union Minister Dr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 Rajya Sabha gi MP Leisem Basana Jawba loina na Manipur Pradesh kanogi Pradesh ki President Oiriba Adhikari Mayum Sarda haibna chingba kano sing se leire dubu certainty ama koi kano orakani kai orakani haiba simdi laitiba poni official announce tawdribendana aduna hiram asida orakli ba election gi kano wasta mayon seda khana naina nabigi damakta dialogue cha saru yabina ba koi studio do hoji lengsin duna laibide kai khumna jariba panelist ani di ahan bada pabung Potshangbam Sonamani Socio political commentator pabung utaram nokchiri thagachari loina lengsin duna laibide basi oza Salam Hemchandra editor Ichel Express oza bu utaram nokchiri thagachari oza han ba dialogue gi round si ai kano de lakjage oza Hemchandra lakjage oza khoi gi hoji aina mateng khaksu hoji highlight tawjaki bada lairi basi BJP gi se official hoji announce tawdrim dan mai ticket che kanana fangani hai basini tongan ba including akoi honorable CM yauna panari ba kano saida masi lawgi lakthoktre bandana koina si orakpa ya haibadumati kano tawdraga so koina orakpa ya ba haiba tare koina guest tawba ya base chief minister se honorable CM simaksi oja koi kano tarokpa ya kana pirakpa ya kaina ga oithokpa ya ba khanbaga le sai oja gi observation mati am thambiyo hanmada Mikhal gi matam se haji chapchana lakthokhrabani election model code of conduct si chana ba hawkre mukhudak tagi Manipur gi oina asagi election notification si March kunda thokani outer amasung inner animaki oina phase 1 2 khaido oga pangthok kadawrisita aduga nomination kogi pishinbagi nomination paper pishinbagi last test 27 March ne hariba maksi animak kogi phase animak ta pangthok kadawriba Manipur inner amasung outer animak ta jab manai aduga scrutiny na March ko nipan ta pangthok kadabane aduga last date of withdrawal kogi nomination paper withdrawal sina March kuntrane masisida akoina hawjik yengba yari se Manipur gi oina di kogi sida kitang koi irang je leibani na mikhal sida kitang miyamna kitang adverse of mind ama leibagi mong du mati aduma uri adubu political party khuding makki oina di hawjik masida makoi loina mak sem saren haibatare mikhal si kogi mayokna nabi damakti am phajana sem sabagi mami si tare aduga Congress party gi su kogi phase ani phawbagi oina mikhal sida mirep ogadab sing law thokre aduga BJP gi su ani sukre ahom suba phase asidadi ngasi mak lauthorokpa yabagi oithokpadu leibani adubu chapsana hektamak haibadudi lu bai tare adu BJ masing ngasi third phase je lauthorokpadadi Manipur gi kogi Lok Sabha kogi seat se kanana mirep oi kedagi haibasimadi chapsana hektamak moy adum lauthorakani ngasi lauthoragadi masi
खंगदुइनेबको अदुबो हजु फाउगी ओइनदी लाउथोक्त्रिबनिना कई ओइगदगे हाइबदुमदि हाइबंगमद्रि अदुगा मणिपुरगी बीजेपी की से यामना लूबा हाइतारे बीजेपी से अतोप पार्टी सिंग मानदबा कोई करी हाइनी मबुक याम लूबा हाइगद्रा प्लान याम हाइबा हाइगद्रा लोबी याम हाइबा हाइगद्रा अदुगुम्बा अमकक लई बीजेपी गिदा अदुना मखोइदा टिकेट लाउथोक्पगी मतंगसी फंगदौब मानबा मिजी हेक्ता टिकेट हेक्ता पीदेबा अदुगा फंगोइदौब टिकेट तानाबसु याउदबा मीदसु हेक्ता मग टिकेट से पिशनबा पीबा भोट लेफनबा अदुगुम्बा सिंगसु अखोय अदुम उग्रे ममांगी इलेक्शन सिंगदा अदुन मसिदा अखोयना हौजिक येंबे यारिसे टिकेट बीजेपी की ओइना इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की आउटर की दी थोइदोकना बेरा लेत्रे मखोय अनिसी मखोयना मियोय अनिखक आगतपनि मियोय अनिसी की मनुंग अमा सोयदना मक लागनी अदु जेननिंगाइति लेत्रे अदुगा मरु ओइना इनर की सिने यामना खोगी याम लूरिबा प्रॉब्लम ओइरिबसे अदु मसिदा बीजेपी की इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकेट तानरिबसी मियोय अहुमनी हाय मखोयदुदी खोगी हौजिक एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर ओडिबा 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 सिमलेरे अदुगा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओडिबी एस सरदा लेरे अदुगा तोपामना कना कावरेने अद मखोय अहुमनी मी अहुमसी हजिक टिकेट याम कन्ना तानै हाइबगी ओफमसि लेरे अदुगा मसी नत्तबदा अखोयदा थाजनिंगाय ओडिबसी मणिपुरदा थोक्लिबा इरांग असि येंगलगा कांदा सेंटरना कोई इरांग से लोशन बियाबा लिंसु सीनबा चाहिसु टेक्तनबा हाइबगी मवोंगदुदा कोई पॉलिसी अमा पाइखलकद्रा हाइबगी चिंगनबदो खोइदा मियामदा लई अदुगा मसिमक बीजेपी की मनुंगदसु अदुम मसी यामना डिबेट ओइरिबा मफम अमखकनेबा अदुदा मसिदा अखोइना कोई हाइनरिबसे टिकेट सुंतन तानदबा मीदा टिकेट से पिछलक याबगी ओइतोकपसी लेरिबनी अदु मसिगी मनुंगदा हाइनरिबसी चपचाना हजि मकिति लाउथोरक्त्रिमनिना हाइबदी ngам데को मसिमक ओइरनी हाइबदी अदुबु हाइनरिबा मक्सा हाइरिबा टिकेट सुंतन तानदबा मियोइ सिंग आइना मोइना हाइबा मतमदा लेरिसे अखोइगी नंबर 1 दा अखोइगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अदुम मियामना हाइनै मंगोंदा सागी टिकेट से पिरकद्रा हाइबगी थाजबदुनी हजु फावगी ओइना लेरिसिदी अदुबो मदु ऑफिशियल ओइना लाउथोरकपा ओइद्रिबनिना हाइबदी ngamde अदुगा मसिगी मनुंगसिसा अतोपा मियोइ अनिगा हाय अदु अतोपा मियोइ अनिसे ngasai ai ngasi phongba paper dudi aina maming ji panthau urobani sengnate aduga makoi adu ngasai se pung ani muki adwai duda atop angle namadagi column lai aduga magi maming panbasi ma kitang nungai te na dumai phongdore aduna maduna ai maming di haijara roy aduga atop mioi ani haibasida मखोई अनीसी मोय अदुगा चीफ मिनिस्टर बीरेन गा अहुम सुदुइनी टिकेट तानदबा मखोई सिदा टिकेट पिरक पयाबगी ओइथोकप लेरिबसे अदुना मसिगी प्रॉब्लम सी अखोइना येंबे यारिसी बीजेपी की ममांग दगी ओइबा मखोगी हिस्ट्री हाइतारेने मोइना तौगिबा मोगी थबक खुतौ मखोगी स्ट्रेटजी से येंगुरगदी टिकेट तानरिबा मियोय अहुम सिदा टिकेट से पीदना कोई टिकेट सुंदन तानदबा एमपी ओइनिंगदबा मियोइदा सागी टिकेट से पिरक पयाबगी ओइथोकपसिनी लेरिबसिदी पिरक पयारी अदुबुगी मदुदा प्रायोरिटी से ख्वाइदगी वांग से चीफ मिनिस्टर एन बीरेनी मसिनेबा मियामदा लेरिसे अदुगा मसिसिदा करिगुम्बा चीफ मिनिस्टर एन बीरेंदा सागी पार्टी की टिकेट से कोई पिरा कांदा मासे वोट लेपा मतमदा मासे सागी करी हुईगदगे से मागी पॉलिटिकल कैरियर से लोशिनगीगद्रा नत्रगना हेन फब थाक अमद लाखीगद्रा हाइबसिमदी हाइब याम लुइयेबा अदु येंबे यारेदी मार्क से चीफ मिनिस्टर अमो ओइना सिदा लैबसिदा सम एंगल खरदगी पेंदबा लेनरकांदा सेंटर ना मार्क से सिंदोक निंबगी वखल लेरब्रा हाइबसिदी हजिक हाइनरीबा वाफम सिना मयक सेंगना दुम उबा ताए हाइतारे अदुगा अखोई मणिपुर थोक्लिबा मी अहुमदगी हौरखिबा लान सिदा अखोई चीफ मिनिस्टर मोइना मंगोंदा रेस्पोंसिबिलिटी से लेबनिना मंगोंदा दम मरान सिबिबगी ओफम मसु मियामना अदुम उरी मसागी कुकी फुरुकी मियोसिंगसु एन बेरन सिंहादा मसागी अदुम मराल सिरी लान बचुंबा हाइदुना अमखंगनी अदुबो अखोई मेंगददी चीफ मिनिस्टर बिरेन लान हिदेना हाइबसिने अखोइना हाइनिंगलिबदि अदु मार्क से
mak lady makaidi kuki purup ki music sina negotiation tauba gi ofam se leiroi aduga separate administration gi ofam si yaudana masagi koi gi khongpham se handu oyen haibasu leiri aduga first step ta ngasagi chief minister si sindragadi makoi wari sanaroi habi ofam si leibasina center na ngasagi chief minister biren si koi gi hektamak hana wariba film si yanga hektamak lokthok padudi party gi amadi masagi oina su yamna koigi ikai khumnaba manghan ba oina thokadaba leibana mahaksi hauji hariba angle sida ticket se piraga mp ohelaga koigi minister asomda kari state minister ra kari minister no ma pige kaina bargaining kumba lakadra haibagi wakhallon duni miyam da fauri basi ado masimakna kadai bawbu chumlabage haibududi hojuk phaugi oinadi haiba ngamdri maramdi koigi chap chaba ticket pire haina laukthokpagi ofam se hojuk phaugi di oidri ado ngasi soidana laukthoknaba yai haibagi chingnabasi thajabasi leibanina adubu ngasi athengbadadi soidana maki kanana ticket phanglagadage haibasidi mayek sen urgani na ai haijage aduga masida akoina yenglise karigumba chief minister N Biren Singha si ticket piraga lok sabha da zalan kiba taragadi yes another unkhanariba mitei musung kuki phurupki manung si sida kuki phurupki ahanba mai pakpa step amakhakni na lawhi ga neba soidana adu masisu adum yengba changi aduga center na su adum bunna yengam biyai kari warakadage masigi matungda amukchu hena sathiba irang lakpa yabi otoksu leitabadi nattebako aduna swaisida nainabasida koina koigi haujuk phawi oinadi ansin oina leiriba potsing sidan nainabasina koida kitang kudong sada bakharadi adum lehalli adubu oithokpa yaba singin manungda madusu ama oibunina leina hobu chumi karigumba chief minister Birenda ngasagi MP gi ticket sipiraga masi MP oina chalan khiba targadi kogi chief minister N Biren gi magi political kogi career si yamna phajana yamna straight yamna thuna lakhiba mahaki political career si aswai da losin giba yabagi oithokpudi leitab natte by chance handak pangthok kadoriba inner manipur parliamentary lok sabha mikhal si da karigumba mahakse maithi horen lowerse adu itardi mai career loire aduga mana masida MP amu oina vote lepasida ma asomdagi MLA dagi resign tawduineba resign tawro matungda nomination file guduini adu masigi step se lapaganda karigumba vote sida maithi dagadi ma loire aduga ma ki career se amu hona hogot piyadabagi mawungdumda leigibasu yai hoi ma akogi hangang kendra dagidi adum MLA oina adum mai palakibadi yai adubu mahaki mana chouba posaman manipur government gi sida chief minister amoina amu halakba yabra yagigadra oirakadra haibasimati haiba ngamdabi phibam amada adum leigani aduga masida chief minister masana ngasagi ticket se center na namdana pirko mutamda mahakna masi lawgadra lawrudra haibasimsu yamna choubu wahang amusu oiganeba maramdi mahaksu masigi oithokpa yaba sagi oirakpa yaba singsidi masu dum uramganeba mana sida lepagana ai kari oiba leptragana kari oiba leptragana maksi center na maksi chief minister oiba tu harakadoribra hairoi adagi lepallaga masi thangdok khinabu honariba policy amagi manungda sagi ticket se pirakadoribra haibagi chingnaba simyamda pauri aduga masamakta su masigi akogi haifam khangdaba haitare adumadi soidna maki leigani rang nahan meyamna akogi pawmising hangba wahang amakaki pawkhumda biren sigi ticket sigi matang hangkanda mana hai masigi matang sidi ishona khangani hai ma aduna masigi pawkhum kupijina di mahakse haujiki hairiba miyamna hainariba chief minister Birenda ticket tanadrabasu mangonda pirakpa yai hainariba aduga asigumba wafam sisida mahaksu masasu
खरा information si phangabra haibagi thajabadu akhoi da lei aduna masigi mawongsi akhoi haibangam aduna chief minister singdok pasi hojiki oiriba film si sida patang saribra sadabra haibasi masu naina ba hauba mathau tai chief minister masana su maksi somda mp oina chatlage haina mahon da chap yungna lepasu leram gadobudi mandri adubu tangai padana center na hairakpadu india da in badakanda mahaki step si kari workadage asaidia kogi center da maksi union minister moina leiba ngamgadoribra ngamoidoribra bochi mai pakadra pa oidra haibisimasu hojik uriba manipur gi film sisida haibadi yam luba makhakne adana miyamda hojik sum haibai wane akoi BJP da sagot pa natraga congress da sagot pagi ofam amhau leite adugi ofam natte adubu handaki lana sisigi matang sisida miyamda BJP party do ina party gi magi policy aduga center da su BJP gi lengak sil leibanina BJP da karam akhidi warau to manba masagi ofam phongdokpa adagi madugi ingit piba madi leiri masisida koina kari wera kedagi haipududi board masing tier matung da soidan maki makhang mangam gani next my thamjage han rounds zeuza yam bari chumba wafam mayam ama han ozana yam phazan thambikre akoigi mathang jai pabung damu lakchage pabung ga lakchane se akoigi pithoki ba taraga yam honorable oiba mawong da akoina piki ge dawribra piki ba taraga na akoigi hanage separate administration taraga leiba kangpu sigi favor da moigi apambadu madu aduma phangni habagi kanu da leidoribra haiba simasu leire adu hujik ma haidok trim dana akoin exactly si habde da haiba ngamde da pabung ga lakchaning se oja pabung akoigi party da ojana su thambikre hana kanu tawdaba mari kanu leitaba haitare hana phajana koigi kanu involve tawdaba kangbu sing da ticket pibna pidabna tingma form su leire du maraksta koigi intending candidates sisu mayam ama haiba simsu mayam thoglai ibani aduna akoina swai matang gi da pabung akoigi kanu se party ki daita se yam chaw boina khali mase thagat pase da soi ki adum soina thakano taw gitar swai se soi bese dum hawak turi hawrak ka dui haiba pose dum thamjage adum maram aduna koi gi kanu se party ki responsibility haiba tare koi mi se thagat pase da sawe se kamai thambining pabo ahamada newtv bu aina thagchari anchor Surbala Mairembam amade staff punamak editor in chief Mr. Bradna Ningomba malim tabiri punapung se kok nanjari masigi issue se yamna luba issue ni yam line kan ma yade BJP harau mathel kaba to busunga yade ai BJP sunate congress sunate akuna pamana tangdulita na leiba government pame any party election or any independence na form toraga ategi BJP gi mateng lorga or congress mateng lorga te party lorga pal bas karim takai de koi habu manipur tangdulita lehlo hojik BJP candidate ani hum se kanal pigene piro habis mase tamangam de BJP habise moki party higher ecolon the lady base yamna top secret ta yamna systematic naina karam ta khangandana present sitting chief minister ka se lo thoga anuba mika rajasthan ubu phangi madhya pradesh ubu phangi chhattisgarh da ubu phangi adigi uttarakhand su ubu phangi angak pani oibijaba oirodubujaba se kanana kari oigani have se mase kananta predict obungamde makoi ye close ko ye yamna close oba makoi mi anihum lady ngase Hemchandra sahab na tak pigrin detail da isu correct tang napchage yamdi I repeat tawra ma ki right hand oriba home minister and Rajnath Singh Mr. Nada amadi external affairs minister asipunu sigi matakta behind the curtain the son of a me amani lady masni yamne luba hayuse akoi me amne khanmana director intelligence bureau they deal only the information yes director information in bureau gi role say issue yam nakna makoi gi achou choba DIB mayam like RP Joshi like Mr. Bedda AG Bedda like Mr. PC Haldar like Mr. Samal Shamal ha koi ye governor oramba Samal Datta makoi mayam sig manakta lyric panin mamiyo lyric pan isu yam munna natra kar dikhangem haidok pujadu ethics scam dileria government of India must makoi the suggestions advice except party gi natte government
manipur the kari thokadori masi orega kanana kari chongthokidori kanana kanada masi favor tawgudi tawroi khole BJP gi wing labor leitabra kanana kari lei hai punamak se completely makoni table the thamaga phajana injang dona sin iromani sin angubani sin atawbani sin nga thongbani sin saringi thongbani tapna tama tawr completely thongaga ma semon evaluate tawrga DIB office tegi thoga home minister da manamadu top secret the begin much office ki things na the whole money yeah everything not necessary to enroute to others directly DIB the Canada then it will go to the home secretary colony DIB colony Kanagani ultimately it goes to the government head of the government Sri Modi masai mokoina loin advice to gudurmem national security advisor lady national security advisor lady Ajit Dahul has masa DIB or mamiyo yamane Max 102 the North Block the Pamane Max Culture Secretary give same rank the Deputy Prime Minister Laga colleagues my rank live North Block the same Maru Yami at the Pamising. Mokoi Punamak say some policy mechanism Ajit double Bungasi Chehitara Mari Manga Chehitara in among the Tamaiba say a top ranking senior officers DIB the Mark the Nitamiba say cabinet post and Mabutamiba say Mark Masigumba country Manunda complete mase well plan ka Kashmir ka totally changed the whole Kashmir the Hajik and Miss Mehbuba Madigi Kigi Farooq Abdullah Amar Abdullah complete makhone tarumba me with the namthak tawdra ko tarumba punamak siga complete on the whole say behind the screens I personally feel we do high respect to Mr. Ajit Dahul makhoyi makhun adit makta mapo cabinet minister piragam country sigi up to some extent external affairs moi s Jaishankar khoi moi ringam ter chaminder amana dalan mating len pangna bangaktani modur mokoi ni se right hand of the prime minister ni moi ani se mamit ni mokoi ni se mai makut ni everything makuna law in sillimun anyway they mean business yamna satiba tamthibi mioi ni Ajit Dahul haibe se everything India se manu mai makutani prime minister the home minister the sigechakadabni shi tagudabni shi tawrasi lakpajai shi tawajai everything mukut angang mucha tenwa da khoigi chana ba port pijabagumna it is their duty good adi tamutu shukin mukoi IPS officer and cabinet minister ring the pukulapwa say it was never happened before it's a pride and it's a proud moment of the Indian police service scheme. I say as an ex-policeman I also take shelter. I know the Mr. Ajit Dahul sir very closely as a Shamal Dattagi Mangudi Charles Lahubuni in Hajigar RP Joshi then Mr. A.S. Bedda PC Haldar Samal Datta Ajit Dahul Mokoi Manakta Kralajer Punekra Kangi other my policy game party ki matang the lakpadidi madubau sumone prime minister home minister kana the PC ge karma portfolio kari the makubau sumokoi advice lowri bani undercover maramdi it is their duty governor kedori role chief minister kedori karm state tori everything pictures alone minute to minute peer bani mohne completely shame ag enjang thonga pi bidona sir aap khana khaiye ye hamare khana ni pi gum jan daily morning afternoon midnight evening lona country se moi makuttane only two people one is Ajit Dahul another one is a world the S Jaishankar moi ani se the Bharat ka prithvi se shanari punamak se anyway the maximum se moi game ni BJP the ticket kana to pig in pure have se kana khangdri mo yam top secret ni mase moi system sam phaji very unexpected sunghan khalam the me bhau khan bada hanagi toothless tiger kuirba chehi humutra manga suami ka se mapam khangdur soram ham khan lakthok pirimni moi shasan cha duram kalli very strict and very strong makoye adu moina haibida na haibisa kanam tingamti adu BJP gi meeting sum hengalakum se tawine phatana tawira apabudur tawrir khangdi BJP de chongjalak mi se sum henjalak ati party de lakpa se sum hawine maybe Mr. Modi my policy program fajan majja Kashmir completely matham kha on the Kashmir the MP ke anu tarukra tarit level all will come in favor of the BJP most likely I must say predict to most likely adu India some matham kha on ke tori Manipur context se tori you say this is a litmus test of the Agni Pariksha. May Mataktani Biren Sapna Chakadori Vase. Mana Tobuda, Hajimapu Hongopo Taraba, a personal opinion. This is not the right moment, government of India.
Biren Singh, what he does, people knows. Group ama lalhuba group amana. Ay pamde hong machawu pamde malotho hairiga. Does it mean government of India you will relinquish him, or you will throw him out, or you will chuck him out, or no sampai na chief minister into koi bhapta togudre? No, that is wrong. My performance jengo hoy nakoi policy maker ni nakoi the kadai den shit kar humi kol it kar adjustment toge kol chin kuki jo this terrorist sing nakoi favoritism togdana ngashi also suspension of operation lishing no mai paina halan na kholan na tobi se दाल में कुछ काला है, आपका नियत में खोट है, आपको ऊपर हम प्रश्न कर सकते हैं. नोही ने तो हन बनत्रे ने. And the receiving point, who are those? We Manipuri people. We don't hold the guns. We hold the stick. Nohi ne to hon the government of India. That's a policy which the Manipur by and large maintain. We have not accepted your role. Ashman number one thumb. Number two, Mr. Biren Bullai na lobi ganu, government of India, I am cautioning you. He also knows how to play game. He is a very matured man. And what is his fault, government of India, have you? Biren ki Mr. Biren ki kari akai ba kari asoi ba likhi gam to have you na Mr. Biren government of India. Kari to lo to man lo to it is up to you. But there is a word called the reasonable reason, have you tell you. Karima na pavathabak karima togdagam to haisi. Mama the labor chief minister Singshina is BJP agenda na. Mana chief minister oing andi the ay umbuk changudri. I accept mana kogdan Nagaland chaki hai ma ay Ichel ay Nagaland mapunam honi Nagaland chief minister amuda have you ay lake hai then ay hane chali Nagaland chief minister poro lakane in hai ma Nagaland chief minister poro lai adi chali adi Nagaland amchakan hai Hornbill festival the ay advance hai bi. As a brother, as a Manipur chief minister, I am an obedient soldier of Manipur Gitamakta. I have no interest. I have not met him since then. Chahi asukwirum matungda. Chadi chahi tay nipan mapan changabure. Ay may manak the changdi. Yes, except Manipur gi inalen permit or mani at the mapandil vasam singi tarakpatan jada. Ay mapunaji and kurumji mayang mata salt or ay lay. Then finish, my job is over. Don't point my finger in any manner that I am a BJP agent or BJP spokesman. You will have a sorry figure. Don't have that figure. Don't have that kind of feeling. As per my evaluation, my calculation, you never know BJP. Your party's performance. I mean the government of Manipur gidi pay. Government of India direction. People seems to have not very good impression on BJP. Chahitara mamangdalinba adugumba image or public opinion, mass public support. Yes, Mr. Modi is a world figure. We appreciate it. Kashmir the Manaturius impossible has been made to possible. Nase Kashmir the living no be put Burkha Kamte Kantok the Machin Mukungidre, Akoi Shumai the Mamma Pumang Mahangi, Modi Lang, they completely like Tamali, Lambi Shemali, May Pihli, Chain Pihli, the medicinal Palak, Manga Mangasili, Akoi Loin Harao, is my policy pretty good. But Manipurisima, you have put us Pradhan Mantriji in a confusion way. Biren Lotopa, Lototaba, MP, it is your discretionary. We want absolute peace. Adi Shigrumi ma'am say BJP government or Prime Minister and Home Minister nakoi amu hingan mangamudra. That you cannot do. You have not done justice, Government of India. We are not happy on you. And aduna BJP matakta jamna tara jamna harao Japan jamna chomo korpa toguno. Don't think that you are 100% secure. People are not happy on you. No in a paisa ma'am chaitok na kotor the as it is a fever. Maside ko yi Chanabini nungshit ki Chanabini had a pesana tamat tampi na lay na quote na to budin hoy togani. But are you sure that you are winning? Nay, kuch to आपको परिश्रम करना होगा, आपके दिमाग का वो तेज लगाना होगा. आप उतने जब आपका पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं और again I come back. Kanao pigni piroy, God knows. We want that young people, not above the 60, those who are toothless tiger like me, kaduwi mo kitagatoy no, kaduwi tato naharon singlay tobong lambak, minister at the age of 30s, 40s,
Even Macron, at the age of 40, he became president. He is ruling for 2-3 terms. Even New Zealand, even Sweden, Rishi Sunak, etc., all of 45-50 atani. Lola pata rule to. Is it necessary that Maya Yaudu Mi Singduna, Chalaga, the Pamatumin Nata, Loriga, MP, Torga, Mangang, the Sor Hongam, Dadana, Lagi, Huju, Kormami, the Tadagan bot. Prajamiam no Pesha Chag, the Horedan Nohoy, Modi Peshadan, who in Nachanakin, Nachanasun no Pap Pangani. Matik Chabami Thakadamni. Congress is Rukande, BJP is Rukande, Amadi Party is Rukande, anybody who can deliver goods in Parliament and Rajya Sabha. Rajya Sabha to Bika Nigidabanate. The Parliament, the member of Bika Nigidabanate, that I am a BJP. I chinchal to send to me like then you better quit your post. We don't want you people like that. Aduna. Government of India policy, no Shanabu, Lalhuba group ama, terroristic group, Pelin Betamakta, President Chief Minister who has never done before by any Chief Minister in India. What he has done? Cabinet, mobile cabinet, Mapam Chatna, can a whole entire Manipur set up all the top ranking Punamak, no in a cabinet meeting, Adi Lakpamush and Praja, Shingduna Laga, Singangbangam, Davanina, Hibangam, Jetabanina cabinet is supreme. And they're the government's main organ. Mapam the Chalaga Moin Mayam di Kun Mayam di Chipen the Bakarino, Kari Shao Haige, Karito Haige, and Apama Hayu, Kolu Haide, Makoibu Kun Tadu, Lapodu Ngambang, Ngamdabani Emil and Ngamdredo, Puvangam the Toga Chal Kun the Chalaga, Hangin Awabakari, Kari Shemuge, Kari Shauge, School Pura, Ising Pura, May Pura, Lambi Pura, Hang the Tobola, Prithivita, perhaps he is the only one. I traveled from Kashmir up to the Andaman Nicobar, from Lakshadweep to the Nahar Lagoon. Nobody, none of the state in this country has ever done. Is it his crime, Government of India? Mayam the Santi program, pinning with the Pete and Kotna Tobo Korpapunam, Loina Santi the Tambaso. Has the Minister Biren Singh committed any crime? No. We people, we want him. But Nakanama, Chin Cookie terrorists, Manipur Chashan Gi Haidana, Log of foreign country, the Lakui Hatoka, Hato, Tamibisibu, Mokoibu, Pelan Vaitamakta, sitting Chief Minister Bu, Ticket Pisalaga, Tangdoga, just because some terrorist people did not like Haidana Tangdok Piraga, Amahita Pamaletobe. It is absolutely wrong, your policy. We don't like this policy, Bharat. We don't like this policy. Nokoi party ki makadani lay highway tamakta chumna chapami taramadi Mr. Biren Singh kar matam the Manipuri the yengrage. Only the tribal people the man concentrate to bugi tamu the koi wari ben koi mabu waru ine. Then why these chin cookie terrorists they should say no, as long as Mr. Biren Singh leading koi wari saraba janore. Adu the koi hiring again. As long as Mr. Modi nang thabuk thaluk turbo HRA hills ishirin haige. Is it proper? No, Bharat Sarkar, no. ऐसा नहीं करना चाहिए. आपका चारों तरफ आपका हर किस्म की आपको जांच करना चाहिए. You will have to put your hat on. Who has formed this your BJP? Who has made it? Made to become in the power? Is it not led by the Mr. Biren Singh? Am I wrong, Bharat Sarkar? आप जवाब दे नहीं सकते. बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं. आई बिरेन सिंह की मैं चचानते ममानते बड़े भाई ने I am a citizen of Manipur. I am a citizen of India. अफबदु अफब हाई गनी अचुम हाई गनी अदुगा न कोई द खर मियोई खरना न कोई मियंग चुमदेने भारत सरकार नोइने ने मियंग चुमदबतगी नि न कोई नवारी बसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी न कोई तौड़ी ने न कोई जब शेर ब मियोई सिंगसी अकुन नोंगै पारगा चलो पुलिस फारु चो चलो CAPF चलो लोडु चो खोलु चो तोले. How about this 2,300-400 rupees arms ammunition, dreaded arms ammunition, sophisticated lady Pune Muksidi? What happened to them, Bharat Sarkar? क्या आपने आंखें बंद कर रहे हैं? आर्मी को आपने खुल्लम खुल्ला दे दिया, मणिपुर लोग कुछ करे तो फिर उनको ऊपर भाई गोली बरसाओ. और ये पहाड़ियां जो जितने करते हैं चीन को की टेररिस्ट, ये भाई ये हमारे खानदानी है भाई, ये हमारे खून के रिश्ता है. वाह वाह भारत सरकार, मजे की बात है. आपको बहुत तारीफ करता हूं. मैं ये समझता हूं सारे मणिपुर कह रहे हैं कि सारे वर्ल्ड कर रहे हैं कि ये नर्को टेररिस्ट जो फॉरेनर्स एंड इमिग्रेंट, इवन होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी ने मेरे कहा बहुत से इमिग्रेंट्स आए हैं. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमिग्रेंट्स?
जिसका कोई ना कोई खानदानी ना कोई से माँ बाप चाचा मामा कोई नहीं, वो अंदर घुस के और वो हमें गोली बरसा करे इंडिया को। इंडिया क्या मणिपुर के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं। अगर आप ना कहे हाँ नहीं भाई हमें बहुत खुश होगा, अब हमें आजादी दिला दो, हम छोटे से राज्य थे, हम उसी तरह हम रहेंगे। आपका क्या इरादा है भारत सरकार? अब दो आंखें मत देखिए, दो आंखें एक को बंद कर मत देखिएगा, दोनों साइड में देखिएगा। हम बहुत असुविधा में हैं, हमारे माँ बाप भाई बहनों को कोई परवाह नहीं है, वो कभी कब मरवा देंगे, हमें इस बात पर हमें हमेशा हमें चिंता में रहते। अदर तौड़ी पूर्ण से राजनीति ने तो सनु कई दे नमफूदन इलेक्शन तो अखोई हराउ दे, वी डोंट एग्री इट। हाँ अशिमतदी प्रजा मैम हंगचगे पैसा चागदे लौदे गायरीबा अदिगे थोंग हंगतन लेरीबा मतम ममद मणिपुर दी इलेक्शन तो बु यारोय बिरेन लुथोकबु लाव पुनमक हजि लुपा लिसिंग मंगा मंगा तरा तरा पीबदुगा थोंग कना कना कैंडिडेट्स गाय लेबिसिंग दो नोहिदी पैसा लौन चारबा इमा इबेन इचनिचा मयाम पुनमक कैंडिडेट सिंग पैसा लौन चारियो मिसिंग दो नोय थुन सीगनी नखोय नोयदी ईश्वर नखोय पाप पीगनी असी इलेक्शन से तोम थोक्तबनी नखोय मसे पामदे हाइगदमने मन इलेक्शंस के ममांग सीग्री मयाम पुनम से तंगदु लेतान लेत्रिबो इलेक्शन खर जेथर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन विद लेनिंग मनी बट व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अमु कोना अमु सेम जे मतम खर लेरेगा अखोय सौखुरान मन नते अखोय फॉरेनर्स त कोई चेंगदबो अदुन इलेक्शन है इफोरी अम लेरी अंग मंगम लोइन पैसा न लेनबा खोप यस अगुद करी अइन करी पैसा लेनबा है मसिगुमसे कया अते स्टेट क्या तौते ऐसु अते स्टेट याम लेरी याम उरी अखोइन खरे हेंजन पैसा चोप अवाना खर मतें खर नीरुबा चलुब हन फंगोर चाही मंगा फंगरोदबने पीर लौसलों फर मारे इमा इबेन इचन इचा पुनमक मधुगी पैसा हू चैसल पीबने मधुन पोट ले चारब नो अनाब पोकनी पैसा लौगनु पैसा पीद मीद थादबियो कना मतिक चाब मना कना ले पैसा लौद पैसा चारुदब मई मकई से क्रोर द लेसल लगा तमगा मिंगोद नोय लो उबु यादे को लो मफन जुम साब यादे को नोय सि तबु यादे को हाइन परा तपिन हुरान मदे नंबर 1 मखोय ngakta नंबर 1 मखोय सकना नो खंग अदुन खंगी दुंगै दो अजि लानी दोमदा मा अखोई मोय थेम तोबा मदुब मुन केल भाई नखोइना अमुक मणिपुर से हालन मनी इमा इबेन इचन इचा मई पार लाउरीबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनम नखोइना महंग दोरिबिनी अदुन कना थादनी थादरोय हाइबसे मचे मुन्ने जंगबिउ शेन चारोय तब थम थोक फजन तौगदबा मसागी सेल्फलेस मसाबु कथोकपा चुमन हरुकपा नहारोन ऐ नहारोन हाबे 60 इयर्स पो येंगु जाय केसु काइते अदु मसे खंदबिउ अदु बिरेन सिंह बुदे डोंट टेक लाइट कनांग खंगनी मिनिस्ट्री से कदोन चकनी करी वर्ग से दिस माय पर्सनल स्पेकुलेशन कनांग खंगनी इशोन तौदबो ओइशनो एवरी पॉलिटिशियन हैज हिज ओन कैलकुलेशन तमंगम दे अदुन मसे को मेजेक्शन से भारत सरकार तौड़ी बसे अफबसु लौसे फतब दिरग जानेंदर फोंदुक से केदोगे कनाना ला फारुदरे कदुई मणिपुर गवर्नमेंट कदुई फागदरनो अदु महाइब इज फर्स्ट राउंड थमजगे मथंगजे पबुंग से अमरिक चुम थंबिख्रे ओजादा लाक्चगे ओजा कोई कांग्रेस की अहम सुबा अखोगी लिस्ट थोक्ट्रिबनी सेदा अखोगी एआईसीसी मणिपुर अदुगी स्टेट खरा याउना अखोगी स्क्रीनिंग कमिटी की चेयरमैन अखोगी रना के पिसिंग ना अखोगी न्यूटीवी की एडिटर लेबा पुनमिते थोकनी हाइबे फॉर्म जेजो हाइबी खिबनी मसेदा कोई कैनोना सु कांग्रेस सु बीजेपी की थोकपा गाइबा बीजेपी ने सु कांग्रेस के थदोरकपा गाइबा अम्बना मसे लंबा पानमदा नो पोइदबो मवोंग अखोई गाइनरगा लेबगी गेंबगी मवोंग लेसे अदे अखोई इनरगी वनेदी प्रोफेसर बेमोल अखोई जमसे अखोई थागलप याबी चांगसी कनोसे असुकी मतिक माई वांगले 100% सावेसे जा कमाई थंबिनिगे यस कांग्रेस की ओइनदी मसीगी टिकेट की मतंग सिदा अखोई एमपीसी सिना मखोगी तौगम थोपर रिकमेंडेशन से सेंटर की दुसिंग बसिंग द थागरे मसीमदी मसीसिदा मोई अपाम्बा मी अमा टिकेट पिरकपा हैबदुदी अखोई सेंट्रल लीडर सिंग दुगी मखादा लेरे मखोगी वखल दुगी मखा पोले अदम मसीदा हाइरिबा म्यूजिंग सी अखोई एमपीसी सिना रिकमेंड तौगिबा म्यूजिंग सी नंबर 1 दा बिमोल अकोइजमने अखोई जेएनयू की प्रोफेसर सी अदुगा टोम्बी कांता आईएएस रिटायर अदुगा हरेश्वर गोस्वामी
aduga Bhupenda ni akoigi BJP gi spokesperson oiriba Bhupenda asini makhoi mari jini makhoi mari jida kanada ticket pigadagi haibasi akoigi MBC sina lepangam dabduna maram orakanda akoigi central leaders sing sida masiki ticket se nakoina apamba du yenga matik sabadu yenga piro haina makhoi gi oiba recommendation de pigre aduga kogi outer Manipur parliamentary constituency ki oinadi kogi Congress ki di yenaningai amtar leitre masida kogi Alfred Kangam si ma mathanta kogi Congress ki oinadi ma mathanda ticket se pibigo forman leirabanina magi di yenaningai jambok leitre adubu kogi energy kogi tampaki maru eba sing asigi area swai sida lepkadaba misini hauji Congress ki oinasu kogi aruba leiribase adubu miyamna hainaribasi kogi bimol akoijam kogi professor sini adubu mahaksi soidanamak ticket se pirak lagadra haibasi masu hojik makidi adum haibada su ngasagi BJP gi haibada lubudo adumaina dum masisu arubati leiri kanana khangba sida tombikant su adum pichalak pasu yai masu matik sabanu pam oiri aduga hare sorgo sami matam sangna bi kogi Congress party gi damakta kogi matam sangna hona jarakpa miyo yam khangni aduga manana Bhupenda su amani aduna asumgi sigi angle sing sida yengakanda Congress ki kogi central leaders sing sina kanabu pirakadagi haibadumadi yengba tare aduga masida akoina miyamna hajik pami sidi either BJP natraga Congress natraga CPI natraga Sivasena natraga atop party meyamama leiriba sida sida makoida favor pibena taba party gi oiba mi du yenga party da favor pibena taba akoi mi du yenga da afaba mi haiba sineba koida patau taris Manipur gi issue se koigi mayak sengna koigi parliament ta phongdok pangam ba haitare madumaina phongdora kadoba khara maril leba mi amadi koigi khanba pami haiba sima miyamgi wakallon dadi leire adubu yam luri se koigi miyam si masagi vote maya se naksil akan sida koigi politician ni haiba sing sina haiba si sida thajada na pangda ba he amu pangda ba dongna uba haitare masi masang na ba mamang gi mikal sing to zu uki maruina koigi assembly gi mikal da kati paribra patabra kendra amada lepi mi sing du yamna phawa patabda sunyeng yengdana koigi mawong amada sen thumgi natraga kaino mateng pangna mari matagi adigi adu yadage na tawraga pinaba mawong ama khang u phangi adu handaki lok sabha mikal asidadi sen thum piba hanagumna koigi assembly da oigiba phim adumaina aso sempam ko pirga voter se leibigi ofam dumadi khara hanthagani na khalle aduga akoina masisida lephogadabasi kanada akoina vote piraga Manipur gi issue se mayek sengna puthokpa ngamgadage hauji akoina waribasi kitang orasu ubu haidi parliament ka naina hallaga pambudu ko akoina pamidana ko akoi Manipur da asuk chaw issue hanar sunaba mi chani ga kun hena siraba asigumba phima masisida akoi he sum namjellaga sum leibai mawong sida akoi gi issue se parliament ta puthoga naina binaba mi leitre even Assam gi MP amaka MP na di akoi Manipuri issue da pukhalaga parliament ka pukhalaga naina rakpa akoi ugre tagre aduga masina tadana akoi gi Manipur gi leiriba MP akoi Lok Sabha da ani leiribani Rajya Sabha da akoi ningthau leiribani asmaina tawbasi sigi Manipur gi issue sigi matang da di koigi kari haibano ngasagi ruling manungda leibagi khudong sadaba amkhak leibra adu leiba adumadi adudi lei haining de masigi issue sidi public issue eraba ngasagi wathok eraba issue ni masi pukhalaga masigi solution ma purukna ban naina sena haiba sidi kaisu party na pai da party mayok ta wangang bana tena party gi mayok to wangang ba oiragadi yes party ki discipline don ngakte na makoi mathakta action la khotningai do lei adu nate sidi issue mo eraba wathok oiraba issue si pukhatlaga naina si haina puthok podudi ngambam thoi sinida mamangda ekoina tagibada mamang gi khoi parliament mifam singda Manipur gi issue gi matang da puthokna ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ MPꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍ꯭ꯋꯤꯞ ꯖꯥꯔꯤꯕꯗꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ MPꯁꯤꯡꯗꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗꯣ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯀꯤꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯤꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯈꯜꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯪ ꯇꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦ ꯍꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯨꯝꯂꯦꯎ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯑꯣꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯣꯏ BJPꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯅꯥ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯅꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯎꯗꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯁꯨꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯏꯕꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯥꯔꯧꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯜꯍꯧꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨ ꯂꯧꯍꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯅ ꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯏꯊꯝ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ JCB 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯥꯔꯤ 3 ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯅꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯇꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯊꯤꯡꯉꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯤꯡꯉꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯊꯝ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯦꯛꯐꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯦꯛꯄ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃꯇ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯌꯥꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯈꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯡꯉꯛꯈꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯧꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯨꯝꯕꯅ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯅꯣꯏ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯕꯤꯃꯣꯠ ꯑꯀꯨꯏꯖꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯅꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇ BJP ꯀꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯩꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ
ngasagi vote mea se nakshila kansida ngasagi U-turn da topa wahi ma sina rakbugumba masi koi thengnai ba ui ba aduna masai sitani akoi sida ekta kari no haibam khangdaba mi yauri se vote yausela kan de mi singje ngasagi hana mana lepki magi stand position du da lepangam jedaba mina mu hairaga BJP na sab adu tawbani natra Congress na adu tawbani akoi na si phanana ba semam bani aduni da ne ka hairaga magi hana mind set legi ba koi lepki ba phirep to hongdo ga to po meta hairak pa adu masigum ba se sum jatharaga di koi yam sang na wagi ni nan haibi ai aduna matang sari ngai sida koi kantamina husi adugi koi na piham tokpa koi hak to mangon da sinasi aduga koi da makta manam kadai bawba torkani haibudusu yingsi madu natadana hanagi hanagomna vote pangtha da adaki pangtau du tawgi adwai da koi na pangnam na nangi adugi mawong du da asumak vote pibagi hainabi se leiri makai di koi koi awaba se pang kokadaba mande adu ngasi leriba manipur gi issue sisu center na losin bigi haragadi yam ngan losin biram yabani adu ngasi bhaw losin dana leriba sigi magi manungi oibo pafam sidi ngasi sum matam se sum sangdora bani na sum sangdora kan sida mayek sum sengdora kodong na uriba ngasagi makoi gi manung du leriba agenda india government na chathaliba haibe makoina engine ba oiram bi natra oiram da su yakui khangde adu masina marmar kanda sum lanse sum leptrabani na sum sangdora kansida masagi manungi aron masing si sum khogi phongdor kodong na khoi hoju uri asi yengbiro mitaina ST demand tawba tawdabagi matang da yaningi yaningde haibududi makoi su phongdok pam thoi hoi yaningdraga yaningde na phongdokpa maram sai mitai sing da makoi sing du ST oigi matam da no baw yetki dabane ikon akon bada makoi simte ralte na ching basi hapsit laga ngasagi ST list chalan giba matam du da mitaina karigu makana su yetki deba makoi na ST oi bada akoi ya de haibsi haigi deba yamna nungsina na haitare akoi sini naw singi makoi na sing da lebani tribal people sing ni makoi adum madugi kudong chap su phangje sanu ka habi yo kholun jam jantam boina amak karigu makana yetki deba aduga mitaina handak ST oige na harak pakanda karigi yeli no sine ba hangni sidi madu yet pa hayu si maram chabra chadabra hayu si moi amtang khantaba chungani aduga ST oige haire haidana khogi khogi ma high court of manipur na pigiba directives adugi da base torga mitai sing da nomai caption ba lan ta ba hayu sidi masimadi kanamatna chummi haroi da ofom khangme adun masisida karigi isam chamna yaningde hana madudi yamna maitaina ST oiba oidabagi matang swasidadi kogi sidi yam sangraba process am khanghe yam sangeba sida manipur sarkar na recommendation je socio economic amadi magi kari si mana center da kogi tribal affairs ministry da tharaga hekta kudak te ST pekadong nateba yam sangna leiriba adugi process ma'am se aduna madugi process tu yaraktragadi mitaina oijagi harju yaroidoni aduna madum da chattadana mitai da onjil laga nomai caption ba innocent people singi yum mai thawa hatpa tuppa chatharak pasidi mitai singna amuk han ngak piba ngamoi da ba makhakne na ai hainingi aduga mitai sing siti hanadagi hongna kogi leminari ba purup sing sit konsil laga tangdu laitane hingba pamba kogi santi pamba purup amakhakne makoi gumna lan pamba mafam kuding da chatlaga lan tauba purup tu di mitai di natte habsi masum yamna adum uribani masin khangna karigi center na ngasi phawbada lale khangaba lan tauri si moina hoguni ju hairaba adagi sophisticated weapon ma'am ma khogi unauthorized oina pairaga nomai caption ba sugi ground run thugaire khangna karimta tawdaba asigumba mayam se yengadi India government na ngasi manipur sanari base henmalli maramaduna masi yan athu matam da satam menam na purna bo honagadabani maduna ta targadi manipur da hen sati ba iho musul lakpri ya na ismai tamse yam phase oza yam phazan thambi khre oza na mari chumna yam thambi khre oza na suji pan bi ki bada pukhat ki bada ipabung da lak chane pese election se da hojik timi afam hut khalauba voter sing se phazana magi kenos ni role sini sigi matang ki so ado hojik oza khoi gi irang su manga taraga leiri bani election su leire taraga leire ado election si
की फैक्टर से अखोई इरांग से सोल्यूशन पोरकपसना ओइगदौरी बंदना मसी यामना मरु ओइबा पोट अमा ओइरक बंदना अखोइना ममांग दे चतनरगा ओजाना ओजा हेमचंद्र से फजन थंबी खिबदा इलेक्शन की ट्रेंड जी थुगाइरा काना मतिक चाबा कॉम्पिटेंट ओइबा अखोई की लुचिंग बदो लीडर दो खनबगी तंगाई फदबदो अमुक हेना मयक सिंग थोकलेबस मतंग स्वाइदने हाबदी सोल्यूशन पुरकपाइसी टू ब्रिंग सोल्यूशन इज फॉर द गवर्नमेंट एंड इलेक्शन हाइबस इज फॉर द पीपल अदुना मतंग से दा अखोई की थोइबा अखोइना थेंगदब इशू सिंग सिसु बोट थादरम दाइना मम दाइ दुदा अखोई प्रजा मयाम जना काउदबा सिमसु याम तंगाई फदे हन थमजेगे मतंग स्वाइजे पाबुंग की मोर फोंदोकपियो जिंबियो अजि थोइबा इशू पुनमगसे मस करिसलेतब इशू दगी something they have made such a huge issue ni tori punamagase bas loine cover loine tore government of India na puri views ase ai mas suya yaning de ai adungi topic de kitang ai chathoga wamtang ai haijige pare Mr. Biren Singh the honorable chief minister the makpu MP ki seat phangba su ja phangdu se ku speculation hajibo karim khangdri kari policy lei leite mas karim khangde karigumba Chief Minister के मफम दगी Honorable Chief Minister Biren bu lok thok pataraba Government of India you'll cut a sorry figure nakoi chin kuki terrorist ki minai oigador bne nakoi ngasi makoi ne tali che Biren jar lerbadi akoi yaroi hain no ne lok tho ne phare ne nongalaga amuk demand amuk ati tupam lakhe ne Bharat Sarkar आके मत मन किया करो आपके इंटेलिजेंस से बहुत ही आपका हायर स्टेटस का हम जानते बहुत सम्मान करते हैं लेकिन भविष्यवाणी हम दे रहे हैं हम बस चल गई हिप पे चल रही है ना बीजेपी आप जितने बड़े बड़े आपका स्थान उच्च स्थान पर है बंगाली का दो बातें अब सुन लीजिए बसते पहले शुते चाय यानी कि इसका अर्थ ये है कि बसते पहले शुते चाय इसका अर्थ है कि पहले ट्रेन के यात्री में हम खड़े हो रहे हैं हमें बैठने की जगह नहीं है हम कि भाई साहब थोड़ी से हमें 2 इंच की तरह बैठने के हमें सीट दे दो ना धीरे धीरे करते करते देखते उनको 2 इंच 3 इंच का बैठने दी धीरे धीरे करते करते जो बैठे थे पहले वाला जितना पैसेंजर उनको हटा करके वो सोने के इंतजाम मांगेंगे डू यू फील दैट दे आर सो सक्रोसन क्या ये क्या इतने सरल और बिल्कुल इतने सिंपल ये बिल्कुल उनके दिल में बिल्कुल कुछ ही ऐसे कोई बदमाशी कोई काम नहीं करेंगे आपने क्या गारंटी दी ठीक है मणिपुर चीफ मिनिस्टर अब किस हैसियत में आप इनको हटाएंगे अब जबरदस्ती हटाएंगे यही तो है ना ही इज अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट तो उनको आप हटा देंगे तो ठीक है आपने एक चीन कुकी टेररिस्ट को उनको खुश कराने के लिए जस्ट टू प्लीज देम नोहिने मसे मोहि पेलन में तमक तमाप इंधोने मधुर मतुमिन लेगेद्रो लेरोय नोंगाल नंग नकोक तो फमकनी मखोइना अखोई टेररिस्ट ग्रुप ने ओरब जो कोई सेपरेट ओरब नहीं अखोई स्टेट पिरो हाइदना मसे नहीं करी खल्ली नोने खल्ली बसे अखोई से जात अतोनबा अखोई से पंगन लेतबा अखोई से करिंद ngang jabang ngamda same thing MP represent in Delhi the अखोई देगी MP नहीं represent तो ही अमा outer के forget it he is no concern for Manipur he is from Nagaland issue he is BG अखोई outer MP देखो MP ने खंसु खंदे because they never participate in any matter because he has got his own idea aduna madadi kande akone pamibi MP the young MP who is in the really who has possesses all the potentiality ngangbangamba haibangamba well represent tauba asuma koi pami say ye Mr. Saring MP from the Ladakh और कैसे बात करते हैं मैं हम तभी ब्रो बीजेपी हम पाम्बा मान ngang हिंदी रतार अखोई की मिनिस्टर का सो अखोई मैं मतुंग न फम बस उई अखोई खोबा खोबा मैं मोइनो उबदो अद मणिपुर तक चखी बखोई लीडर सिंह से ऐन हाइजबदो एरोप्लेन हे तोंगिबदि मोइसे शोर थत कदि तो मारेने दिल्ली जो बदि मोइसे तंखाई में शोर होंद्रेने मणिपुर भवन द फमगा एसी द फम लोरे चाबा तक को वाडियो ताई तोर को लोरेगा प्राइम मिनिस्टर उनजिर को हाइर उनबी को हाइर तदि में उनदिन को तालके दोरिने होम मिनिस्टर न तान मगा होरबनिना अदु म एमपी अदु म लीडर नको चखन उने नको मणिपुर नोय लेगनो नको नको बि ngahun मनिने नोय नको मोइथेम तोरगा नको फत्तबदि प्रजा खोइनी मी थबक तौद मी दुगा मा पैसा लेजेदे माई मी लेते माति हम लेरबने मा द थागत पिदे अदुगे फोल नोय फंगी बसे ngasi मणिपुर दिल प्रजा पुनमक मतिक चाबा मी चाही 19 19 सुसनु बोट लेप जारबनी मतिक चाव मी थागलु के दोमति जिंगसी
Chaitra mga palambay MP parliament da wam ngang da MP bo Manipur da poi ka alpak program ko ise akoi ni moisho mo MP se ko na pami use Chaitra mga leramba Arun Puri ni irek pata 169 MP out of 543 MP da wa sunga ngang da Chaitra mga da Manipur da laibak phana ma yauri ye ai yam khurum ji mahpu thagat chei Manipur pajam me ko dhuk barti tharga amuk so ko akoi mahpu MP mo kahan sira masi puna mo se Manipur pajam noi panganu akoi pangoi si asing ma mi tabak tawgudo mi mo thagat si Mr. Bimol ka propose story yes Mr. Bimol is a good orator mak aha ma Manipur gi manam da bhajan mak khangdri lag ma vote campaign to boda ma masan lari hiba mini na ma phat logi gini ati to pun haron gasu kambu jile pen tai kana kana le pudru ati dikhangdri jibau sumoi candidate haiduk tir banina akoi na pabadi na koi gi tobam top duty da to haiba na koi duty to uddarbade then we condemn you can you kill me nang hat pa ngamudra nang mi phat wa thajal lagun hoi na muda hat keri yai ko my conscience says if you are don't discharging duty you are unfit you may be MP you may be chief minister or you may minister who bothers no koi thabak to de no huram lamcha chele we condemn you adun mase yam lui praja ko gyan ta ga daba manamdi amuk to khiba election je chahi manga matung to gudur bunina akoi yamna khana nei ne bagi yamna darkar jamna oi mase am darkar lei adun BJP da in harisne you are in the power adi center is no power ne yamna line khanganu afaba saruk toba mi dukra na ken to guni aduga Viren Singh loktoga noni jamna santi phangne galis Bharat Sarkar you are absolutely wrong nangi intelligence here they are totally wrong their speculation is totally wrong after 10 years what these people demand you modi matu noi khangani noi no irathamo I will not die so soon and I will argue with this matter sooner or later one day adura akoi siba pura paisa khara toruga Bharat Sarkar na moi palibis akoi leira thamgrabane namka lupalising ahumga chamga crore dubu hata chi khara thamma thad noi to thado kren mi ate state thing leiraga lauja the 25 minutes changba the by year the lauja the mi dubu akoi kalino koi thajur dori se BJP no di Chandon chaba thil khol ga sindur ga thinjal laga Delhi chal harauni aji mana panda matam der kana BJP flag ka loi lothok na noi tupi ga loi lothok amata lei roi do मसी कोई पैसा जहाँ उधरी जो अब से उधरी हमारे अपना स्थान नहीं दो अदु तागनी दो अदु मसी करी है ने सुरबला नहीं ने बदल लोरो दो ngakte ni कोई मी से खंगना जो खरा पिथक पे तमकता पैसा खरा जेल में तो मांग दो वों चले था दे या देनी था दे जान अको मददी कपसन नगनी अको मददी मै रे पा मै पारे थोकनी अको था दो दबनी था दगरे अदु माने तो ngasi चही 72 दिन ngasi बॉक्स लाइव से फिल्म सिने अको जनता से होंगे चौबा कनाम तो कोई एनिमी नते हेमचंद्र साहब नत्रो थागलु नोई पार्टी न कना होगी थबक तोगुदो मिदु थागुलाई भी बने मणिपुर तंगु लेतान चिन कोकी जोगी मनम दा हाइबंग अंबा प्रोजेक्ट तो बंगंबा पार्लियामेंट दा पुथोपंग म मिनिट मंगा तारा कुन कुंथरा त चंग हाइबंग अंबा कसलित लदाख की अंगा नुपा मचा कोई सरिंग दुन का मान पुथोई कसी यंगवा पुंग म मिनिट तारा म हेन पिने म पार्लियामेंट दा व्हाई म प सरगदी लापरन लदाख की कोई यंग मैन द सरिंग सुबो करिगिनो because he knows how to present he knows how to talk he knows what to talk and he silence everybody Amit Shah bhog jaun na prime minister bhog jaun matang tumin na leilun tari karigino that personality that credibility that sincerity mayek singba ki devotion to masan kathok pa haibido adung leader Manipur da koi pami na koi leader ne haire gate MLA or minister or nongala madi eta tumin na leibede koi masi apha se mi na chin ko ki jo na tin tawri se taus na kind ai minister ni da ai loina mayam gi tamak noi gi imung ndu go laga occupy tawra tanja ta noi de nomai guli pal madi noi gyanta ni do na ko the minister you are for only babu para only ati noi what is your locus standi you cannot utter a word you have not condemned akoi tori bi insip kana na hat ke kana na hoge lansibu na koi ba tandu terrorist singin mo koi munge mo koi paige mo koi lihoge mite pun lone hat kem to yes one thing I strongly protest and I object kana guma writer kana guma jamna politician ne jamna heiba singba Manipur mamde jamna iba ati gi sage gi matang le ibri mamo akoi ki mandana mapan thoksel li mai khongrauda adu mite machine hana bade inabo khona bade so nice noin haibi moi khara lari haibunani iriba singsin irise 3rd May the procession chatpa adu
Scheduled Tribe Demand Committee atena mitina tale habitame challes. It is absolutely wrong. I don't buy that theory. I strongly and vehemently I object to you. Nakoi kari khangim. Scheduled Tribe Demand Committee tale no procession chalo tao disire chalo no ye kanopiu no memorandum piu lo finish. 10.2 kilometer though 5 okay M16 M20 AK47 SLR moina pai the chatlaga 10.2 kilometer procession chapre prithvi da yamata tadri 1 kilometer 2 kilometer 3-4 kilometer kratha the city chobad chang mujai 10.2 kilometers bu scheduled tribe mitene tanbai to protest to haisibu ashibu karma mong even the head of the government, honorable chief minister, I oppose you. Adom shahibigi why how adu tamakta du di scheduled tribe demand committee tanbai tamakta ati chingda liba punamaksina why amata haidraga kari tamakta mohine tawribuno adu ma arms ammunition paira karamba sham khong marino moine challaga torbung bangla tan challaga with the sole intention, not the scheduled tribe issue. Nobody have spelled, nobody have displayed any kind of placard. Nakoi miti, nakoi me larik hairabani, noi mayam shanti pamani na narinjil litaba, na condemn to wam ngam daba. You feel that you know that how to write it. Is that enough? Nang nasagi state may shaga nakoni you use some responsible persons, you go on writing and the citing that it is only for miti and scheduled tribe. This is all but right. Who is the hell? Who are the hell that can stop us? Adui matanda play card naman to suute scheduled tribe demand to with no, we have not seen it. Nobody had shouted with the sole intention of mitay hat kani mitay cleansing to bani. No cleansing banan khang no dictionary phaltu yung ne no hai no yam lariga mahi betai mitay lone cleansing to ke mani to khido adu scheduled tribe demand tan bairin ne scheduled tribe demand nam 2013 digini high court na pirakpa order. It is not in our hand. High court is not the authority. Apparently, I am not very fluent with the legal method. Pare than High Court government matang. Who the hell dare to stop us? Adunate Miti mayam bulam punamag munge haider loina tanchalak hajibo firing tobu tatara sabu lepandri no scheduled tribe demand tan magire sabua without knowing the ins and out togunuko du mathok tobigano. Miti nakoi mi shahalan. Even chief minister said, sir, I beg apology. I condemn you for this matter. You have not done good thing. Secondly, I'm the young people. Okay, kanuna. Okay, no I tabakar lady. I highest in the government of India. Knowing a quick chief minister look toga Santi Porkan habitat. No Yamuko and say boss the pele shuti chai the pambagi honorapuda pam pamjigi haraga akomadi in toga a hipajabi people select puda nakoi chaitara no nakok namay no ngaugani because they will ask statehood. You write it down Bharat Sarkar. They will ask statehood. Then where do you go? No the she was a akudi shigirai akudi yangigani assume a problem cam lay. Honorable Chief Minister in Hangachubada. Yes, he is quite efficient, he is good. Mango the 355 article lina ma upailite aduma the contemplating that he may be given a ticket for MP Hari Gom party president Kaduni Kadu Kangdi. Ma Hongdukraka Jam Ingani Santi, you're going to have said no guarantee, I tell you. No guarantee. It is burning now. And there will be more problem. I can assure you and I'm telling you. Chief Minister the Ain Hangachadu Amalay any am Nungaitaba Ama. Kari Hagibu Nahangi Noitarani Thamkai Mamang the Manipur Legislative Assembly the oh Pari NRC Toki Kokibo Amama Togo. Okay, we appreciate good thing you have done it. I appreciate Togi Anima. Amadi I strongly object you and I'm not happy particularly. Kari Hagibu ST Matang the Akoi stakeholder Atigisu Tanaraga. Mase koi jingnan batauge. Sir, I strongly object. Manipuri ki issue tarak patanjada. Kaiduway tamata kanano who are those stakeholder? What authority they have? Government lady, your cabinet council lady, it is you are the authority, you are the final say, house is the final say, chingi yagi jaug jaruto, it is not the questions. Adom nangbiri. Ate sagai disu hanga kolaga ate sagai saganano Bangali da hangdorira
Assamese hangdorira Malayali de Kerala da hangdorira natana ching de liba ko ichino mayam punamakta akoi oppose tawi haidan moida hangaga adir moida ko na hairene moina hairene ai noi tumdal mite puna hogol ngasum nangtung mon akoi dum tum nan ko lepa talibra. So Honorable Chief Minister hairene you are being a Chief Minister akoi mem jade nang name de legun ngasum nang name thado chalo Chief Minister sab adum chat kadara adum wahida haida pay. We are not happy on you this word. Ai jenge stakeholder natal ai jenge masing issue se akoi tanagi gani tanarga khoi to har matarabadi nunga mana urok ani hat pagum sajaram bamane. You said very clearly a stakeholder atig so tanarga ai masigi ai mas discuss to gani haidi aduri moi do oppose to lady moi do oppose to but to am reply am tang ai government de logjage tribal singi ichino singi moi ki demand punamak tan but karam matam da karam chief minister na karam government and leader of the house in the house karam matam da hai right from the 1972 onwards aji boxam nang da ai Meitei community major community dam da hangu ge tangkul na koi group na kari hai moi nai se jabro kuki manipuri singchin hai ri su nei na meitei mem noi jabro na koi karam matam na koi da hangi am da hai government you give reply please. If I am wrong, you put me in prison. Karam Meitei Chief Minister or Karam Manipur government. I will not say Meitei Chief Minister. Manipur government Karam Matam the Haigi House the assurance pigi or government Togi Nakoigi Tamuta Tan Punum say Tamdeli Bamiti Punum say Moida Hanga Yabra Yadabra Hangugana Mokta Highway Karam government Togi. Then Honorable Chief Minister Karmaitun Adum the Duma and Haibigi Yamnan White Tamoidigi. Akoi Nango Puja Toguni. You are a brave. You are a great. You have done many good things. 99% affordable loina toge chin kuki jo group na jade ne bharat sarkar tor se koi nuaite ne adum lothok pada we want you to continue we want you to continue. You are a tribal leader more or less. We are happy ching tam mase taishan no hono bad adum honabi koi thagali ne chei mapan changna we know papi sing se moina khang deu jai moina adum mu tan thu ga moina bau pare pham se munge to bani ne mitei bu josal laga Meeting nate, Tamdali Buku joke like a Mokoi now, Mohin foreigners, Moin the terrorists, Lamona Koibu, put a joke at Obunine, Barat Sarkan, Moin the Matang Pang, but the morning a Sitori Vasini. Adon Lotoga, Ate Mupamalato again, that is a wrong decision. Adonque Pamde. Adona Masi state ki, my party ki politics ni, Jongdok, Ayaram, Gayaram, Haidan Itatan Amutorkin, Kanangani Birin Sub, no Mulotopur, Kanangani, you don't take it light. This Birin sings up. Atoba Puruka how Kermain and BJP Changa Chehitara Mapalami, you know better it Bharat Sarkar, at the Manipur Praja Kangu, Atana, Nachumishum the Noni Kangi, Toning Matato, Manipurgi, Integrity Kaivasuha, Yalo, Yaroi, nothing no Manipur the Noi, Labor no Mite no Yaroi, no quick cabinet minister no Manipur the Levi Yaroi. Chin Kuki, terrorists and Lag, Toning Matato, Malato, Akoi Pamde Kote, are we their servant? Is the chief minister is the servant of this Chin Cookie terrorist? Karima Mapulok Toga MP the Pishal Laga Loishan get over the Bharat Sarkar up apne Chura se apne bhok rahe apne ko hai thamjigi thakachari pabunga phajabawa from Marichumba sing mamam thambigre alwai begi wenai loiselakpasi ozana Hemchandra da oza akoi hujik irang se dum conducive oiba environment to laitraga so dum election dum tawsilakpai phibam da sum leiramdana Pabung Nasuam Pazabam Tambigre, Huzik, Amaru Oidibasi, Mihut say, Akoi, Prazamiam, Sinikandu say, Aduna, Akoigi died, the Hybatari, Akoigi rules, Sukimatic Jawi, Prazamiam Seduna, Akoigi, both had the right, Chibu Mini Hecta, Akoi the Kanota Holakan, and Nam the Pasana Lehan Gidab, Akoigi Lohan Gidab Hybatar, Matangs Wise as Akoigi, Canosinji, Botter sings a Hybatar, Maggie writes him from Zana Sitan Ragam Huchikanaba, Karam area that ma focus on episodes are Arabina. Manipur da ni siri irang to e yum mai chai adagi gari nungi mai thaba gi thabak leptri adagi lanjen ba leptri awa ba mayama dilip kem ta awa ba khanari asigumba pyum mayama leiraga su election city soidana ma ki pangthok khragani anyhow sida irang laigera lairoira mi kanam ta thorak trasu adu Mikhal di pangthokrani Mikhal di pangthokrani sida khoi Manipur tampa ki miam sina na trag Manipur whole Manipur people sing sina khoi Mikhal yauro ena hairaga lairaga su Mikhal di adum pangthokrani ba masidi masing yamba khoi number game du da satki dawni na mi manga khangna vote hadara su ama
amaduna amta phang targadi mi manga ka vote phanguduna ka gi duine ba aduna anyhow moina CCD adum Mikhal sidi namduna pangthokrani pangthok khigadaw leirabanina aikoina masida kari warep logudage haibsineba khwaidagi lubadi masineba Mikhal pangthok lagani Mikhal si lakpak matamda mirep mayamat holani mirep sida hawjik yengo kogi India Alliance ki manung channa Manipur da su kogi Congress party na luchingaga political party tarana kogi punjal laga alliance sama semaga satminani na hairibani ado haibasi da madugi party gi alliance tu amuka kamai toge da madugi manung da yawruba party sing sina moi masa masa gi oiba mirep sing thadok narpanina masida yamna arubom sum leirise Sotin Kumar adum thadore CPI gi adigi makata na su atop party haji hari batian political party dugi manung da leiba atop party sing su moi gi mirep thador ki basu yari aduna masigum CPM lei RPI athawa lei su adum mesor tono zum thorok pa yari aduga asigum bam am sil lei kan sida ngasagi adugi opposition alliance tumadi akogi Mikhal mamang sidadi natraga Mikhal manung sidadi makogi alliance tu leite aduga vote kanara matungda adugi do alliance tu tawrubugi ofum duda adugi mong dum leire aduna Mikhal dagi punjennaraga Mikhal si BJP thena kadaba natraga atopa achoba hen force ama thena kadaba adugi wakalon da leitrabanina yamna aruba phima mati leiri aduga masisida hajik Mikhal di leire akogi mangda tare Congress party gi bimol akuijam tholakadra adagi makana kana tholakadege haibasi hojik maki oinadi haibe yadragasu adum lakadore amadi soidana mkin laani Congress party gi makai degisu adagi BJP gi su mi do ama soidana mki laani Minister Biran lakadra Sardar Devi lakadra hanagi MP Ranjan lakadra sina chungba CCD makoina lepakpa decision duna adum lakjarani aduga atopa party chingsu lapakanda RPI athawa legi kogi mahesor thona jom thorkadori haiba pawdudi marangi koina adugi image du ure aduna masi thorkma tamda masu handaki rangsi matangda yamna achouba daita lojaba yamna kanna khona jaba miyam da masigi aseng basi puthoknaba India pumbuda khona jaba kogi mirep ama oirakadori aduga bimol akoijam jijo adum laidaba masigi irang sigi matangda Manipur gi miyam gi maramda miyam da mayek seng uhannaba amadi kogi miyam maraibak nungsijaba miyoi amakakni haiba adum yagani aduga BJP gi maikaidagi tholakadori sisu aduni harakani samane masu miyam gi damukta tabak sumaina sahi kaya tawraga labani makata na su tawhini mona vote bibiu soidana haigani madugi manungda handakti akoina lekpadabasi party gi wang ngaktan natana aikoigi issues aikoigi Tengnari ba awaba mayam si puthoga parliament nainabang ngamgadoba maril leba mating leba lairlesu haiba aphaba candidate ama khalausi haiba sineba koida koigi magna tarisi adu nata targadi hani sumaina asum koigi parliament chalaga sum uirubagi mawongdu adu natabada koina hawjik pama isidi mating leba naha adagi wangang ba oi na oigera amrom da sayum pusu gera aduna another case amor kanda mating leba haitare maril leba aduguma mi ma khoi khalausi maduna ta targadi Manipur gi issue se khogi som namjil laga sana ningam mongda kana gum khrana sana ningam mongda sana bagi mongda sum dei bese asum leigi bi ai aduga vote matung da su lan loigani haibadi khoi hoju phogi una haibangam dri aduna miyan pamli bese vote natte santi leibuduni tangdu leitan hingbuduni adubu santi do hana piraga vote pangthok pagi mota khoi dadi nampu da vote hana pangthok pigadore aduna masiju masidi aikoina thingngam bagi wang madudal leikhrabanina aikoina hairiba Mikhal asida oina para ama tambiba chummeba masigi para ama tambina bidamakta miyamna ngasidagi hona pungda khogi arepa phirep amago loinana khogi chetna lepa changi maduna ta targadi aikoi makhatana awaba sia sumak mayok nakini na ismai tamjagi pabung matam di lai select do pabung nasu khogi apiloina kainoda khogi voter sing se haiba tare masaida khogi thoiba issue se phajana pukhatpa ngamgada address tawba ngamgada matik chaba khanana be damakta khogi practical suggestion haiba tare point na atem tang thambi few seconds chumi Hemchandra sapna habiris I full endorse it is hana digi mense kholause lawi ahan son mache awaru yadim akuna pamane young energetic
दिल्ली तोयने चटपंगंबा दिल्ली कोई ताम तनबा नॉर्थ ब्लॉक तो चंग नईबंगंबा what is North Block, what is Sastri Bhavan, what is the education department ki, or the ONGC ki, or Liverpool Mapam Punamaks, neighbong file chase to Bungamba. IMP ni Haidna Pamla Lerga Toruga, my PS to Tado, Uncle Tiricho, Havidon, the Kaidong so oiro. Delhi the Manipur Gumbai so Chigi, Imania Kano, the Bharat Mahasagarda. Delhi the Navitarani Hapta, Munda Itapatan, Delhi Chapangamba. File Manipur government government of India not mandatory that she will do it or she will complete it. No, there is a push and pull. Dex officer at the level of superintendent Koni say Dex officer may powers minister na karim that mawa lobby. So push and pull and approach. Hapta mada mungchapangamba. Apart from parliament session government gi thabak tarak patanjata khudak tak tul makut makung shangba khotpa ngang ngamba convince to ngamba matam kaithok ngamba chain ngamba maim da tum da ngamba adugamba young men we need kanabu thagat kari adugo miyo thagat pu honesty leiba stick delhi da leiba ngamba mayam gi tabate chatok chasig to na sagay nate mayam punamati India mayam pun tinu khon ngamba makun makong sangba khotpa mi achumba chatpa mi lepa ki tamaktan naha leite ahan leite achumba chatpa mi dum khan batai ne kedoge adhangi matang je khalosi ahal laman noine khushi ni noi lepasu akoi din noi bu akoi kaya thajade noi ahan no rabane ei don noi potha noi leigani akoi ne pamas we want a change, we are not against anyone, but I want personally in appeal to young sing level energetic way ba nambo khopa to bang mamiyo sing da koi thagatsi Manipur prajabo kannanaba Manipur government wi sikan mangamba Bharat sarkar se mami to khudo mithal ngang bangamba adu mamiyo natrabadi Manipur se mut khirni haibise thamjage yam phajai mai chumna yam phasana thambigre pabung aso akoi gi afaba mihut matik chaba khananabagi akoi de leijari ba akoi gi sakti si akoi gi leiraga mullaga akoi de namdana akoi la holoisi matik chaba kanu du matam leiringai sida akoi khalausi yam thagachari oja akoi ngasi gi dialogue ki kanu sibu program sibu saruk yabiduna mapung phan bi hibdamakta faja wafam mayam thambi ki bidamakta babung sonamani amadi oja hemchandra bu notice window me kai de gem kana hanan thagada phongdok jari ngasi gi onadi akoi notice window ki dialogue matang ase lojare manipur tho iba tongan ba issue singi matang da khana naina nabigi tanjadu notice window na puduna lak